It's a very good morning to you. Welcome to Massacre Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Today we bring you the program from Emkhonyeni, Tsholotsho, a place where a sad event happened on the 16th of March 1983. Here we are at a place where there are mass graves. 22 people were massacred here by the Fifth Brigade, burnt alive in these houses that you see here. And we are here with the community to commemorate this day. I have heard so many times when people talk about Gukuraundi and they always tell you that the 50th Brigade was looking for dissidents. But I just want to ask one question. Of the list of these names here, the women, the wives, the mothers, the sisters of the people in the community here, can someone pinpoint me a dissident? Who was a dissident amongst these 22 people who were killed here? In this program, we're going to talk to their kids, their relatives, to actually share their stories, how life changed after their parents were killed. I think many times people take it for granted that when you take Gukuraundi, it's fairy tales. These are stories that happened. These are stories that still affect the people. We are here where the event was very emotional because people will always tell you that we never got the time to mourn for our relatives. And I hope that one day this government will be very serious and to address this issue of Gukuraundi. Because many a times when you talk about Gukuraundi, people are politicking and they don't really want to have serious solutions to this program or to this issue. As we are here at Emkhonyeni, we share with the community or we hear from the community their experiences, what happened on that particular day. And one can only hope that in their lifetime, they're going to find closure, they're going to find healing, and they're going to be able to move with their lives. Siyabonga ngokukhumbula ukuthi umuntu uqhakathekile, umuntu uyabuthwa lamathamba ayabuthwa, umuntu kafani lenyamazana engaphonga kulahlwa nje, njengenja engaphonga kulahlwa nje, kodwa ususenze saba lomnqondo wokukhumbula Nkosi ukuqhakathekisa laba abantu onguwabadalayo wahlanganisa amazwani, iminwe, indlebe ngothando lwakho Baba laba basishiya ngalindlela. Siyabonga ukuthi size sanakana njengabantu ukuthi umuntu uqhakathekile. Hawu Baba siyabonga. Sesikunxusa ukuthi Baba ngenelake wena uyelaphe, ngenelake wena Nkosi usiza abantu ngegama lenkosi yethu Jesu. Izihlobo ezikhona laba uNkulunkulu wami abasishiyayo abasemalibeni. Siyakwazi ukuthi Nkosi lukhona usuku luyeza lapho zabavusa khona. uNkulunkulu wami siyakhuleka sithi intando yakho ke mayenziwe. Siyanikela wonke umsebenzi, siyanikela Baba zonke indawo, zonke izindlu zona lezi. Siyakunxusa, sikunxuse kudala Baba sithi thatha indawo. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu saya phambili, sibisela udumo kuwe namandla nobukhosi ngegama lika Jesu. Amen. 1983. Kwathi usekuseni kwakuchaya ihola lesithupha kusiya kuhola lesi 7. Kwathutsha amasotsha phakathi kothango lwakithi. Lingixolele. Afika athi wonke umuntu kahambe ebuthelana emgodini. Umgodi ubucwazana nje lapha yana. Ahamba abantu laba bafika babuza ukuthi amankazana angaphi. Kwaba lesinye isikhulumo esathi hayi
ubani nguye othe amankazana abaleke waqalisa ukuchawa abantu khona lapho. Kusukisela ekuseni kwaze kwachaya ihola ngibona elesithathu ngemini enkulu. Owami umama wasegwaziwe lapha emuva lapha ngenqamo. Umazikhali la wasechayiwe. Kwazoba lo munye udadewethu ozalwa koSibanda uthiwa nguMajo Sibanda. La wasebemchayile. Kwazobuya uLotshe uthiwa nguLotshiwe Moyo. La babe sebemchayile sebemfaka isipenede lapha esasingeseka Mqabuko uNkomo. Kuthe kusuka lapho kwase kuthathwa abadala kwase kuthiwa nizafinqa lingixolele. Kwase kuthiwa abadala sukumani lonke asambenini isikhathi sebezofakwa endlini la. Bathe bezofakwa endlini lapha kwaqala kwathiwa thina abantwana sasala abantwana. Bathi ngokuhlakanipha abanye salandela. Kuthe kunjalo kwaba lo mama oyedwa waphuma la. Bathi bezama ukumdubula umama lwana wabaleka wagijima wahamba. Abazabe bemdubule. Kuthiwa uMrs Aaron Dlamini unakadla. Kuthe kusuka lapho kulabo dadewethu ababili uDeliwe loSikhathele babetshisele kuleyani indlu engangale bebabili. Baphuma emlilweni. Sase sisesikotshweni esibomvu sokuthiwa segada ibhasi amaphuma koDlamini. Badala nxa ngikhuluma ngale indaba ngizwa kunithinta kodwa kungasenani angeke mbavuse. Angeke ngithini. Kodwa bese sicela ukuthi ngaye siyavunyela sibe lezi ncwadi zethu ezivumayo ezisitshela ukuthi le into yenzakala mqoka. Njalo lapha kulembali ukuthi abantwana bazasala bekwazi ukuthi kuyini okukhona esigabeni sethu. Kuyini okwenzakalayo kubogogo babo. Ngiyabonga badala angithandi ngoba lami ngafa kudala ngoba ngaye kuthiwa ubaba lo mama baphila ngaye lamhlanje ngikwelinye izinga engingasilo leli endlalo lamhlanje. Amasotsha afike ekuseni la. Ngikhaya lapha nathola umama wayegiga lapha. Bathe befika lapha kwathiwa wonke umuntu ka emgodini. Sahamba emgodini, sithe sifike emgodini laphana. Umuntu engambona eshaya ngumajority Sibanda. Lokho kubuzwa nje ama distant wathi suka lapho sasiwa ngale ngaphuma emgodini eMpumalanga Mbijana kule 10 off nje kulomuzi ngapha esandleni sokunxele kuthiwa uKondlovu. La khona kulapho kwafika kwachaya khona uLotshiwe. uLotshiwe wayelesipenede lesiyana esikaNkomo lesiyana esakudala. Ngemva kwalokho sabuyela futhi emgodini. Ngokunjalo kuthe ilanga ngama 12 amagugurawunde asuka baye emasimini le bahamba labanye abafana ngoba kwakuyisikhathi sehlobo bahamba bayathatha amakhabe le babuya lawo laphana emgodini badla amakhabe. Bathe ngemva kwalokho bathi badala khangelani ilanga liyalicina namuhla ilanga leli. So ngemva kwalokho kwathiwa abantwana abadala Kuthe sokunjalo ke bahamba abadala. Abanye amasotsha babeseceleni, abanye beseceleni, abanye bephakathi, abadala bephakathi komgwaqo. Bahamba abadala bathe njengalapha ukuphekelwa khona la. Kwathiwa lani bantwana landelani ngoba kwakulamanye amasotsha esilindile thina. Sathatha steps about kumbe ngathi 10 meters. Omunye wathi hayi abantwana basale abazilutho sasala. Abadala bahamba babuya la. Sasibakhangele semgodini laba khonela la. Ngemva kwesikhathinyana sezwa umkhosi
sizwa bethi sathi siyakhangela sathola ukuthi intuthu iyaqansa iyaphezulu. Sikhatshana khonapho sezwe umbhobho uduma. Wakhala umbhobho impela sabona kulomuntu owayeseqala lapha esiyale. Kodwa sasimbone njengomuntu omncane. Ngemva kwalokho amagugurawundi abuya lapha kithi. Ebantwaneni sebebulela abazali bethu. Baphika abanye ababe bakhulu kulathi. Engisamkhumbula nguMandla Gumbi kodwa siwatshona. Omunye nguThapson Gumbi laye siwatshona. Kwathiwa kababuye la bezohudula abadala ngoba bathi bephuma la endlini la babedutshulwa babahudula labana abantwana sebetshonile abadala babafaka ezindlini zenezi. After that ulotshiwe nxa ngisizwa kulaba ababehudula abadala bathi bamdubulele ekucineni. Waqala wahudula abadala lalabana ababephikwe ngale basebemdubula ke ekucineni ulotshiwe. Then amagugurawundi athe sebuyela ngale emgodini kithi asitshela athi hambani ezihlobeni zenu abazali benu sesibabulele. Badala indaba esikhuluma ngayo kayimnandi ibuhlungu iyadabukisa ngizusizi kakhulu nxa ngikhangele abantu ababulawa lapha ngomama. Nxa kubulewe umama kubulewe ilizwe. Ngoba umama yibo abasenza sibe khona. Yiwo amafema ayenza abantu. So salahlekelwa kakhulu ngabantu laba. Okunye enye into eyayingana imbambi kuhle. Badala kulabanye phakathi kwethu izinduna. Lingakhumbula ukuthi izinduna zonke ziyafisa ukuthi udaba lolukhulu. Abanye bathi kakuthule ayilale ngenxeba. Ngingazi ukuthi lina njengabantu anti lami namvele eGwanda. EGwanda ngale lakho kwaba khona okwegugurawundi. Abami ngala abantu engilabo bathe hayi kukhulunywe kulungiswa. Abanye abavela kwezindawo bathi hayi kwadlula. Sidivide sizinduna kasikhulumi ngolimi olufananayo. Kodwa benithanda ukuthi lina njengabantu phela yini lamandla. Le induna engani yaphambuka phakathi kwento efunwa ngabantu. Libambe ngendlela. Induna nxa ungalabantu kayikho. Ukuze kube kuthiwa kule nduna kuyabe kuthiona abantu. So abantu njalo kuba induna akuthi ukuthi lobuchopho obungcono kulabantu bakhokhelayo. Induna ngumkhokheli asombusi. So kufanele ilalele ukuthi abantu bathini. Mina ngiyathanda ukulalela abantu. Ngoba ungalalela abantu uzenza izifiso ezifunwa ngobani? Ngabantu hayi ezifunwa yimi. Ungabona sengikhuluma okufunwa yimi. Sengilahla abantu kangiseyinduna, ngiseyinduna abantu sengitshintshile. Abanye bakhuluma into zeHarare kodwa bezinduna zala. Asibasweli kakhulu abantu abanjalo. Sidinga ukuthi abantu bakhuluma izinto zalapha emathebeleni ezidubayo. Yona le into egugurawundi asiyo into encane. Abanye nxa bekukhangele bangakhangela kuphela babona ukufa kuphela. Hayi kuyadlula. I think abanye sasake sathethiswa khona uzokuthiwa aMandebele afundanga. Kubanga ikhona okugugurawundi njena le. Kuvela kiyo straight ngoba ubhudilwana nxa linanzelele uthela pakhona kathesi. Ngabe wayeloyise lonina. Bephila besidla amabele bemkhangele njengomntwana wonke okhangelwayo. Ngabe kazange afike kuzinga leli ayiyo khona wayezathuthuka kancinyane kumbe adlule la yabe ngomunye umuntu owadrive iframachine. Kodwa ngokuthi wakhule ezondlile intandane esekhulele enxenye kwabanye abazali abangasibo bakhe. Abalamandla umuntu ongasomzali wakho kalamandla njengomzali wakho ukuthi akondle. Lanxa ezazama ngawo wonke amandla kodwa akufanani. Ngoba umazala umuntu olomhelo nguye lamandla kakhulu. Ngithanda ukuthi ngigcizelele ngicine ngalokho ngiyathanda ukukhuluma ngoba ibizo lami vele kuthiwa ngikhulumani. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngibe lomkhawulo ngoba nginanzelela ukuthi baningi abantu akufanele bakhulume. Ngithanda ukubonga umfundisi uyazi uchumayele kuhle kakhulu. Unanzelele ukuthi amathambo abantu vele kahlala egcekeni. Amathambo abantu kufanele aqoqwe. Ngambone nje labantu umuzokuthi umuntu ufele UK. Umuntu ufele America. Uyabe sefile esedlula anti. Kodwa bayawathwala amathambo nalana abantu bazafa ngemva kwesibaya bafa ngemva kwesiphala. Sizathobani? Amathambo vele ahlala ndawonye. Lokho okwenziwa lapha kubi
and ngicabanga ukuthi nxa kuyikuthi ngabe silabantu abasizwisisayo udaba lolu ngale luyavulwa lukhulunywe lulungiswe ngendlela abantu abalahlekelwa ngabantu beyibo abalukhokhelayo hayi ukuthi lukhokhelwe nguhulumende hayi ukuthi likhokhelwe izinduna ezinye ezingalaleliyo ngoba lapha sokufuneka i-authority ezancedisa laba abantu abalahlekelwa ngabantu mina nami nginje ngalahlekelwa angisoze nguveze lapha ngoba sonke vele nxa uyinduna nxa kulahleka umuntu uvela ulahlekela induna leyo engusiphose la nxa yalahlekelwa ngabantu laba uthi ukuthi ngabe labantu ababusayo abanengi kodwa wabamncinyane ukuthi abantu bakhe balahleka abanye la namhlanje babaleka khonapha abafuni kubuya abantu babalekela abafulatheli kibo bayahlala eGoli abanye bagcinwe eBotswana abanye bagcinwe umhlaba wonke le abanye abantu bakithi babaleka kwasichitha kodwa into engicina ngayo badala yile ngicela ukuthi sibambaneni njengabantwana benkosi sizwelaneni sike sibeni lento okuthiwa leadership ngoba currently there is vacuum in leadership sengikhuluma ipolitiki hayi kodwa so politiki ngikhuluma iqiniso ngoba akulamunye umuntu ozadonsela ingubo enyaweni zethu nxa singazisukumelanga thina njengesizwe sazitshela ukuthi singobani sivela ngaphi siya ngaphi kudinga thina akulamunye umuntu ozavela kwelinye ilizwe ozosilungisela uhlupho lula kufuna thina sibe yithi esisukumayo nxa kudinga ukuthi sithwale umkhonto sithwale ihloko sithwale ingqamo silwe lalolu hlupho lolu luphume la asikwenzeni asifuna abantu bemzini babe yibo abakhokhela into zangakithi thina lathi sikhona siphila umlimo wabo esigcineleni wasinika amehlo wasinika ingqondo wasinika konke okwaphiwa omunye umuntu ovela kwenye indawo yikho thina kanye okufanele sikwenze singayekela ukuthi sibe kwazi ukuthi singobani sizasala singalalizwe singalandawo singalanduna singalamlisa ngoba abantu bona ukuze babe khona yini okufanele batshela ukuthi hayi indlela ihamba lapha nxa singayekela ukuthi thina sibe yithi abahlahli bendlela lina badala ndiyambona mina ngimncinyane lina lilokunenge elikwaziyo ngalokho okuyinto lokhu kwakungalandi ukuthi kuzobulala kuphela lokho ekubulala la namhla kusiyaphambili kufuna ukulungiswa imvukuzani le ngithanda ukuthi nginanzelela ilanga lalamhla umhla ka-16 March 1983 nguMay okay hayi isenzakalo lesi badala sisehlele lapha mhla ka-16 March 1983 azange sithole ithuba lokuthi silile lamhla inkhona sizolila wawuzalila njani kati uthwalelwe umbhobho wawuzalila njani njengoba lizwe lojaha ekhuluma ukuthi bathi beqeda ukubulala bathi amani ledinga lapho kulezihlobo zenu babeyalilela kuphi so enxa emphazamisa ukuthi ngithi ngo-16 March kodwa kimi ngikhona lamhlanje sibuthana lapha sikhala okuproper sikhala izimuli zonke njani ezilapha u-16 May lo esikuye abadala sithe sixoxisana lapha ayisime embuye lo-16 leli langa but abadala bevele beloyisa ukuthi into leyi ngasiyenze mhla ka-16 March abakufunayo abadala laba ukuthi leli langa likamhla ka-16 March iminyaka yonke ezabuya silikhumbuleni ngicabanga ukuthi imisebenzi efana laleyi sizazama ukuthi sisebenzeleni ukuthi sibambeni u-16 March simhlonipheni khonapha kosiphoso ngoba nxa ukhangela ongazama nje ukubala mbijana from January 1983 uzofika kumbe usiyafika u-16 March ukhangele inani labantu ababebulewe esigabeni abanganani banengi kakhulu ngingazi ukuthi laba babedingwa babe ngabantu abanganani ababedinga ukuthi kuze kuchitheke lonke leli gazi bedinga nje abantu abalutshwana u-MC ubekhuluma lapho ukuthi ungomunye wabantu ababedingwa
kimi kusuka kungithinta ukuthi nxa uhlezi ulaphana ubamba umbhobho isikhali uthungele indlu wafaka abantu phakathi awulasihawu ngitsho ukuthi ozaphuma laphana umzwela ukuthi hayi kaphumi ophumileyo umqedise ngohlamvu. Ungathi ngibona ngiyawubona umfanekiso wangikhona umfanekiso obuhlungu and nxa umfanekiso nxa babetshengisa abantwana laba ukuthi umuntu ubanjwa ngaleyo ndlela ubulawa ngaleyo ndlela eke mina ngiyadinga ngiswele ukuthi singabantu esiyabe sisuka ngaphi singabantu esiyabe sithunyweni singabantu esiyabe sihloseni ngoba uyabuhlose ukuthi uzochabalalisa isigaba lamanje isigaba sichabalele lizananzela ukuthi akulamizi eminingi lapho kubangwayo ikhona lokho kodwa abaseleyo laba bazimisela ukuthi hayi sizawagcina amangcwaba akithi yikho abakusaleleyo yikho abakuhlale ukuthi silondolozeni le indawo ngiphupho labadala balapha bathi le indawo bafisa ukuthi ingaba yimuseum isite yona leyo siyakhele nini besixoxa ngemva kwayizolo abadala bathi bazimisela ukuthi sichayine futhi ezinye izitina enxa esakheni kube kuhle loya bedlula lapha adlule athole imbali yalapha imbali enganhle kodwa leyo mbali ivini enganhle siyathanda ukuthi sinjani siyilondoloze siyigcine ihlala ikhona. Yebo umongameli ke sahlangana laye saxoxa ukuthi indaba leyi kumele ilungiswe eGugurawundi. Mina soze ngilikhonyele ngithi lifuna lokho kumbe lifuna lokho lina yini abanikazi njengoba uMatembe ekhuluma ukuthi lina yini abanikazi lina inomele njani lidriveni lolu hlelo mina ngibe yisithunywa senu. Mina engingakwenza kuphela ukuthi ngilikhwezele ngilikhuthaze ukuthi lingalali ayisiso isikhathi sokulala lezi ukuthi sivuleni inkophe sicabange nini. Ngicabanga ngamafitshane ukuthi nxa salahlekelwa ngaleyo ndlela uhulumeni ngicabanga ukuthi kumele asifinyelele futhi lingakhangela uJagalwana obekhuluma uthi ubaba lo mama babephila enxa engani sezingeni eliphezulu but la usezela abantwana ukuthi yena akasayinelisi ukuthi kanjani adlulele lapha khona kade sokuyisilingi yakhe yona leyana but ulabantwana phela abazeleyo besiloyisa ukuthi ngayi ihulumende iyathatha irresponsibility yokufundisa abantwana bamajaha lawo. Angitsho ukuthi ngokusho njalo ngithi icala liphele hayi but ungumlando kumele sinjani isigaba lesinjani sithuthukile njoba lisibona isigaba lesisife njani sibulawa umkhuhlane nalowo lokho sibulawa yikwesaba enxa usungabona sibalutshwane so vele esintwini kuvame ukuthi ngifuna ukubona ukuthi bahambile yini bazathiwani. Mina ngizimisele ukumalana ebunzimeni lobuhle. Asebenzeni ndawonye izitha aziswelakali but angicabanga ukuthi izitha zethu zingaba ziningi kulathi kodwa into efunakalayo ukuthi sibambane singabambana akulantaba ezingasosiyidilize sizazidiliza izintaba sizalungisa izinto but nxa singabambananga sinika ithuba i-enemy ukuthi isingene isidilize ngamandla so kuyadingakala abantu bakithi ukuthi njani sibambane. Lokho esikwenzayo namhlanje lapha lizazibuza imibuzo ukuthi indaba sikwenze ngale indlela. Kulabanye abathi indaba kade libhale nancucu lihle futhi lelo gama ukuthi lithi nancucu kodwa ngicabanga ukuthi singahamba siyadinga i-death certificate ayisilo gama esalisebenzisa elithi nancucu igama elisalisebenzisa
ngelakhe uIrina Maphosa. Nxa kuyimuseum kuthi uthi phakathi lapha sizathola ini amagama aqondileyo abantu laba. But wonke umuntu kade semakhaya nje kukuvamile ngathi indinga koko Irina bayaqala babuza ngeke uIrina mbani. But ngathi indinga kona ncinci bathi kulaphana. So ukulungisa nxa siyathatha ama death certificate ayabhalwa igama eliqondileyo hathi igama elilapha. Ngalokho ngicela singaxokozeli. Lesi i-first step. Ani siyacathula. Siyaqala ukuhamba. Umuntu kazathi nxa eqala ukuhamba ahla gijima. Uyawa ukhube ungasaphindi uvuke. Hamba step by step. Kodwa uyabukwa ukuthi ufuna ukuya ngaphi. Lapho ucabanga uyakhona uza kuyafika. As long usukele ule foundation, but ungaswela i-foundation uthi uzathathela phezulu uzalenga emoyeni ngoba awula lapho uzalenda khona. Ithuba leli ngilinika umdala. Esikubhalileyo lapha sibhale ngesingisi laphana besibhale ngesakithi sibhale sathi in loving memory of our innocent and defenseless women and father ngoba kulomuntu oyindoda oyi-1 ulele lapha phakathi kwabantu bonke laba lapha who were burnt to death by the government army on 16 March 1983 during Matabeleland genocide Kukuraundi. We cry for justice. We want justice. So amagama alandelayo wonlawa Mrs. Nkomo, Mrs. Mabhena, Mrs. Gumbi, Mrs. Brown, Mrs. Jubert, Mrs. Dube, Mrs. Ndlovu, Mrs. Dlamini, abathi ngudeli weNdlovu, Mrs. Dlamini, ugogo uNabhelekwane, Mrs. Ngwane, uMasalo Ndlovu, Mrs. Dladla engumanyathi, Mrs. Sibanda, Miss Ndlovu, Skhathele Ndlovu, Mrs. Mabhunu Nanogwa, Mrs. Mabhena Matema, Mrs. Ndlovu, Mrs. Ndlovu again engusenzeni Sibanda, Mrs. Moyo engubhethi Sibanda, lo Mrs. B Singatsho Dube engumaSibanda. Lwana sokugcineni nguye ubaba lwana bekukhulunywa ngayo ukuthi wadutshulwa after esedonse bonke labo wafaka ezindlini. Owayebuye wayesebenza kithi la wayezosincedisa. So wafika khona lapho. Erected abasincedisileyo ibhejo likaZulu. Ngaphansi kadinga ukuthi ngubale lokana. Asoze ngubale lokana. Engxenye ngithi singasuki khonapho. Abaningi liyazibuza lifundi ngakuthiwa kubhalwe obaba. But obaba sesava sababhala khathesi lapha. Anto baba le ndawo lapho njani abalele khona siyakwazi khona. Ikonto yini? Istep mbijana sizaze sifinyelele lapho elifisa kunjani ukuthi siyefika khona. Lingajali. Ngiyabonga.
Siyabonga izihlobo zikababa. Ngiyakwazi ukuthi kwaqala ngoJanuary kwazobuya February yikho bebuya okwesithungu ngathi kamfu mhla ndimala ngeke lokusemuva babuya abantu labana kwakusekuseni nangani labantwana babili oka-78 loka-80 loka-82 ole-7 month onguye engangimphethe abantu aba bafike ekuseni thina sasihlezi sivela sengasahlala sithe lokhu sihlezi sabona sebefikile kwangamasotsha abesithi phumelani ngaphandle kweguma sabe siphuma basibuza vela nto umbuzo wangama-distance sesebesibuzile besibuza kade abanye bakholektha abanye kusesala nkomo lapho abanye bakholektha abanye ngezindawo ngendawo emakhaya abo babuya labo khona lapho sesingaphandle sesebebuye labo sesingaphandle basibuza mayelana lama-distance sakhuluma esikukhulumayo uthe uqeda lapho basingenisa endlini bavala sonke nini balayitha indlu leyana kwathi labana babengalabantwana baxukuqa isivalo lesana basixuqa izindlu zonke ekhaya lapha zasejisiwe but thina sikweyi-1 basixukuqa saqamuka ucingo lwana sesoluqamukile ucingo lolwana baphuma phambili manje thina ngenxa yokuthi sasiphethe abantwana saphumela emuva mina ngaphumela emuva lo munye umama okwakuthiwa nguJuliet Moyo wayelomntwana lesisu kwaba lo munye umama uMrs Sibanda owayephethe umzukulu laye saphumela emuva logogo ozala umama kababa wayekhula waphumela emuva sesiphumile laphana kade sebebona ukuthi labana baphume kuqala sebebalekile vele intuthu yanti yayibambile ekhaya bachaya umbhobho babakhutha abantu labana bazongena ekhaya sebengena ekhaya bashuta uJuliet bamshuta wafa laphana lesisu lo mntwana ugogo lwana uMrs Sibanda yena umzukulu wakhe wawela laphana ugogo wahle wafela khonapho mina ngama duze lendlu yayisitsha ngilogogo ozala umamazala sama eceleni kwami mphethe umntana mina yikho ngalimala khona babe beshuta ngombhobho ngimile nginjalo lama ngikwazi ekuvukeni kwami ngazibona sengasela mntwana umntwana uthi wawa wahle watshela njengoba sasimi eceleni kwendlu yayisitsha ugogo laye wahle wafela khonapho mina lama ngikwazi anti umlimi uyakuphaphamisa ngithe mphaphama lami lokhu endlela ubaba lwana omama lwana odutshileyo kade sebonile ukuthi umama kaphumanga lapha wamthola sefile wabuya kimi wathi gaqa ngamadolo ungene kulindlu enjani engatshiswanga ucatshe khona ngoba ungabantu lobana ungaphenduka ubuye kuqedisele lami ngenza njalo ngangena laphana ngacatsha ngalala ngikhona napho ngavuka ngikhona napho nomuntu nomanzi nowathi kusukela ekuseni kuthe emini yantambama kwakunje ngagaqa amadolo senzama ukucabanga u-anti womkami wayeseduze nje kanti vele bambulele ekuseni ngenqa mina ngangakwazi ngafika ngithe lokhu engikhona apho sengomile vele ngisopha ngelanga lesithungu abantu labana kulabanye ababethutsha bezodinga abakudinga sebebalekile bangena iganga sebebuyele emakhaya ukuthi badinga okokudla babe bengibona babe bengilanda bathi kade ukhona ngathi umntwana-ke ngathi angikwazi ukuthi umntwana yena abantu labana babe bengithatha behamba lami egangeni sabe siyahlala khona legangeni abona sahlala 2 months labana abanye babefile khona lapho basebedliwa izinja but ngemva kwama-days abantu labana babesilile baqoqana babagqibela abantu laba. This was a very emotional and sad event. And it is times like these when we go to these events, when we realize that Gukurahundi is a reality. Yes, many people can think that it happened 40 years ago, but someone who was 3 years old, someone who was 5 years old, vividly remembers what happened during that time. They've lived with these scars, these emotional scars, for the rest of their lives. And many of them that we have talked to have said, our lives changed forever. We have nothing in the community. We have not been able to go to school because our parents died. And once again, I hope that one day the government of Zimbabwe is going to be serious, sit down with these communities and address the issue of Gukurahundi. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.